Medication alert. You have medication to take. Ajudu tutwal un wak tu juma chende o winyu taraplu man Dr. Caesar Kai to your door ne Amir Kong John lo panelist Mathieu John Lady Grace Apoya. Yeah, Jolo Omer Caesar Public Jolo Paul Kilama Yeah. Kidang what taken makan ane road Fred Mamakwe. Ma ane yo babiru la log ma tek log ma tin wa be log tin wa dugi kum log ni lo tiang te ywe yo tinong ywe ni en de bene ywe metam mariani ane kal madano wur cham di pielo cham bene chi Jane kono ben ko yen gang ma tek ma da chi da win ni kot ti ga chwe chi mi okay ar ke dan wa bu pe cham wan ke bod kan ben chen ti ga yen ma tek ma da tin ni wan ben no do e kai le ba chwe log men no do e ni kono pat Martin wan mo neno ni do e be wang chen go ma Check it don't try to but it's going to be in about 10 minutes. No do a chow one ching or she don't sure low. She can't go to take my pen ching rain now what charity or the war. She don't down or take a time and and okay now going to tell you between social media your television kind of accessing your BBC your ITV Sino what do we quite lock no ma tin what you lock and I mean what Fred no kwe ra ya wala lokum cham rod apoyo panelist dichu ki dano dichu matika winyo wanyo neno wa tin watiga lok mapiere tek lok matika kupu Mario dugu palitino kwan ki lok maneno ni dero bero paju but why Uganda kany kitu wunu ngayo kere kwan wa pa primary ki secondary kwano tam ki tam imwaga chiel tie tam sadek yini kwano tam ma chien kwano tam ma rio kwano tam ma dega yini karo kere peny chi chier class mukene kari ka peny madit machalo peny mi primary mano kay oi P7 yini penye tam ma dek kay oi senior 4 penye tam ma dek kay oi senior 6 penye tam ya dek ento ka wadonye university wan wakwano semesters ario imaga chiel semester chiel ter dwe ang'wen manyote ni dugu palitino mi university pol kar gen gi dugi yweyo no litino kwan mukene ni mi senior ki primary no gen gi tie i kwan mita mario chi jomi senior jomi university gen gi dugi yweyo mali tieno kwan chako dugi yweyo ai dwe mia boro ywe mita mia rione no du university tika doko ka chako semester mukene semester marione atika poko man pingo pien ichawa ni ke neno wel madiet loyo palitieno makwano tie litieno primary kidong litieno secondary awajo ni primary ke secondary pien charo nasari to watu ero kwano gi ye kod kare meno megi compare mada Roma kipidi ichawa ni ka wano neno i Uganda kanto twale ya chuli burra chuli mudugu yung piny gen gineno
kot chwe kirio cham bene ma kipiro cham kirio kipiro cham mi chwi kipiro cham mi oro ma cham mi chwi pol kar ke mar chako pietune i dwe mar yo viene dwe madek lugo kiri no kot no poro cham mi oro ki chako pietune i tum dwe mabiro dwe maboro kadok viene dwe mamungwen pien pol cham eni duju cham mano tero dwe adek ogiko i dwe angwen so ka yini piere dwe maboro dwe mabungwen dwe mapar achiel dwe mapar yo doge kwanya meno ka ri dwe angwen ka ri dwe adek ki kwanyo ko chon weko bene ka yini neno ikipima actually gen gi timing kere gen gi kero ni peto cham egoni pol kare time mano lugu kiti mano cham egoni no be ri kere ka ineno pul mano dano piero pul mano cheko kire dwe ma tum dwe ma para chiela cheke dwe ma para rio wek no ki pura pigi tonga piano or no tino kabino ka ineno piet mukene chala anyugi dano piero mano chero teki dwe ma pa viario ka inen uteki dwe ma pa viario chino kitwero bedo kikero me kwanyone ikare mano chieng tie wek na nyugi no pino lanye pol cham makwanyone yot mano pinyo tuo achuli pero mano chero kateki kare mano no piny no tie mano kot no pe kita churi pero kere amo dong kelu wan ka wachne ningo ni dugu mali tieno dugu iyweyu pol kara lo nyoro igiberu yom ni lo kony tika bino lo kony matika bino ni ena ye ni tieno mano gibino no katiyo tich mokene mano weko oro yamo koro lo nyoro piano wel bene ki kero no mete ogang kadong wel ki kero mete gang no dong titine o weko dugu pale tieno magi dugu ni no beru yom chwiny bot lo nyoro ichawa ni kai neno curriculum manyien ma kitiga ponyo ne Uganda curriculum eni tiga miyo kero kile tieno mi ponyo tich matieno tich ching ikiena tipu ino kidok i system machon ma inono le tieno matitim agriculture no gitino ki portigi kama gen gi perye jemi manono ma dinge gi kwanyo be gi charo gi noye chente gi punyo kere lok mi pu gi punyo kere lok mi biachara ngit enoni kali tieno dugu kere gang konyo le tieno weko le tieno beru ki kero mitiyo tich ma weko bela nyoro iye beru yom uno from the normal lens of neno jemi no waneno ni dugu pale tieno kelo yom chwiny ento ka wano chero in the reality which is on the ground koma daro madama tien ena yeni chani dugu pale tieno nyoro mukene tika koko magelego no twar gu don school pien wagin na gwok le tieno peke mario cha mukene wakit le tieno mukene weko dugu gi ka gitika dugu gang weko walo nyoro no yom chwiny mono bedo pe pien kit mone mudonyo manyien mana tien kwer lok pala diet kwer tam pala diet kwer neno pala diet ulogo le tieno wa weko le tieno wa dugu joma kony gi pe machamo kene wa in la nyoro ilogo ibako dogi ni rubai mi aman pengo meno no me koko mano nyoro kok wadogo dong kaneno lokum kare man
dwe mi abich yung kany dano pigu bedo ka neno kot mo kiken jomo pirum anyogi gi tum dwe madek achaki dwe mang'wen gurwenyo anyogi gi gichamo kene ko duchu mago pierde ka yini chero ya gago kama kidong wa duru i parliament ni ki kony dano ki cham kinoni ke jo por ya gago pien cheo lanyo jemi ko duchu lanyo jemi ma cheo lanyo ni o wego dano ki pere agago kono ka yini neno by nature kot gi poro late manok yini no yung piny kany no koro poro kuno no kot fu poro chamo kene kot poro we tum duma deka chake duma ngwen kote bene dak doko go chon duma para chiel tum duma para chiel no kot pe dong mini gi kare ma chiek tutwal be pieto kore wego pol kori ma kuno pe ki pero seasons ario pole ki pero season achiel ken ma kay neno pul ma gen gi pero pul mo ne mari dwe ang'wen abich ka gi kwanyo ni pul ma done now ki en aloga me pinye ni okero kwowa kamarach en kiti ki wajo ni dano ka uto imach kiti ufuti mach miteto dano ni no mano kibi iro en dano beti gina chura achuri dunyo pig wangi gi dok chien ka fur poro aneno dano mujwera nyugi duata mokeno chwinyo wa mach anyugo wango weng ichawan gi pika peta nyugi dano te peta nyugi manyuri dano guno kero mi ile mi chako wot mi chera nyim kum jimi matek motime kum gi kar mi pu machel kote kono pate kot mone machon piera neno ni anario adek machien rieny eni an fura aka lero fura tuj awatero liel palake ma otoke od yam lachu pi neno kit sain mone kot tie ma fa oker dano kot chwe cheng rieny ki chiel no pinyo tuo owego tika boro kwo padane kit me peto kori maduong chidong en kar eni ma wano tika yele ni ma chiel be wa yena loga me piny eni pongoyo ngat mo Mario be wa yeni do diro magen gi neno kiti pinye tika bino kere kono koro bichwe awe kono bitime ni do diro eguni gena gi karte kere kol kare nyura damo ne kedano ni adek tijeme mugo makare cha wano tiyo kere mineno neni wabigo ni dong chok bino chani pole be gurwenyo achuli no bino pa kot gen gi neno ki turu yen mo kene chala turu pok gini pole pok ke tongi an kay neno behavior pa yene chani ke bino yung kan mu yemo turo weng ma mu yemo turo e kare ma piti tour ni mo matwero surviving pian kot go kero weng so wa yen ti confuse ikiti be gen gi dong kere pian ching bino ko kot tucho no dong unyweno wi yen no flow money ni ti kat i kare man kali tieno tika dugu ka konyo wan pajo ma chiel ana lega chuli machalo kagana ni dano begi chere iye wa yele wono miketu jimi macheko piyo yot mano wego ginna kiluni kechi beru pere la bolle kayini pero jimi machalo buga jomo kayen luone dodo ubuga by nature chabira rio kabiat ma dek no do ngwete chame kayini pero jimi mogo machalo bo by nature chabira dek no chame kayini pero jimi machalo tigo mo kene
ma gien gi dongo yot dwe achiel dwe mar ariyo nodo chako loro jimi matieno tieno en wano chayo pito gi nget gami uno weko wan kech pinego wa piano tigu ini twero diero tigu labo chelo ne kingwer ye nyanya moni maro inne riemo kecho bo bene twero chamo lagi wa buga bene twero chamo lagi be wa ayo ki neno moni ma wano tikere kare duchu ma watamo ni jemi ne be wori ikiti mano tikere neno eni be wa ayo ki iye ka wano ki neno eno ni chi uno lweny eni uno bibedo yot gin kende ma tamo ni tin analegi ya chudi ena ye kong wafunyo wunu gin mamuno wajo ni best practice ipu yo mupore yo mabe ikit mipu achuri puru muchele walo porogo bedo wachini oyweyo dikal kila ywe gin matope mabiyo kero ki macham mibino yet cham mano ki piero achuli furu mirni gewi ngom kot binu mologo ero irino jomo kene magen gi chero the best practice kamano kago bi furu gen gi bago ngoma baga kot eno ni ka uchwe kate koro rueny ngom eno ni ri mangich pikare malach pien no ngom me turt gwoko ngijo pikare malach mero wachero uni kodi best practice eno ikin best practice okene ma ana mero ni alega chuli ena ye actually ofony mulching te cham pien ka ini duro lum mutwoy te cham no ini tika gengo ngijo miduny ke ngomi kare mano liero no tie cham eno ni ri kinongo pego mi cheng pien no tere ti mangich kero no tie mi don pa cham eno ni afuny actually mero pony meno gino kene ma chule mero pony ena ye achule mero pony ki lok mone mi bero ka chwinyo machogo cha duju mamach eno ni kobo chere poro padano chere wango jimi padano ikin jemu wega chule pe maro duro lum ite cham mamegi pien gi wajo ni dano wango and yet no dir wajo ni ka ini duro lum wego ngijo beru tie lum eno ni bene top medo mocham miro wachero wuni meno kidong gino kene ma ana miro tin leko kachuli ena ye kawa bi pero cham mi konyo gang kimia chara waneno wunu cham maka ini pero mia chara chikelo chente mabup ini twero puru pu mugo chalo cabbage nuchu eka makao chek mabe no ine ng'eyo ni itiki milion abiro itwero puru pu machalo mutungulu nuchu eka makao chek mabe ng'ene tino ki milion piero ariyo itwero puru pu machalo pot dek chalo skuma wiki chana neno chuke tie ubuga neno chuke tie mala kwa neno chuke tie maka ini furu ingecha bera dek no ini chako nongo chente achuli wachero wuni pu eno ni pu mone ma ini puru kabi eka zario chinge dino weng bino gutia chene nuchu chi wajo ni la pu pitu la pu goma goma ni achuli wa ayu wono ki iye lurok tika loyo wa ubeko ka ini neno e bino igudu site kanwa ikitgo iduk page eno ni weng nulo loga yegu furu gu periye cabbage gi gu periye mutungulu gi gu periye watermelon gi gina da churi timo mabe aye mi uru ne mi bor la loga mone
li jalla lo xane dong pelare la lo xane we pelare ni la lo xane biinu wa pe tiene ento tig ma tek mu tiyo ki ngech mala mal o ke la lo xane kume kauno wano neno kuri neno enoni uno wano bi worro wa bi cerro ka lokko ko wa yor kumwa dak bene ka bedo ki kero piano gin ma wano puro twero kelo it wa ciente ma weko wano worro wa cerra nyim ma bo neno na eno ni bene li tieno ma nyogok gibi bedo ki gum mi winyo loka eni li tieno be gunge man ni tich en madano wajo ni tich pinego dano ka yini tiyo matek ibedo ki kero mi bedo ki jimi mamegi ka yini tiyo matek ibedo ki kero mi tielo kola nyoro ni weko temo ni mapek mala nyoro tiyo ni pek ka teni dugu piny ka yini tiyo matek kumi bedo yot ni tieno miero gunge meno pien ciente ma wano tiyo kere ni duju piti mo magi choy kume ni ciente gwanna ciente liyata ciente bo meno wen ciente mi Uganda mano ki ye ni ki ti kere dak tiyo ka wen wido wen li tieno gu ye dak gu mak tich gino kene ma ana mero kok ye bod li tieno ena yeni gu ye weki pongi pien achuru bolo char lok ni gin mala dit neno mo beda la tien kiri ka iro titu mabo ni ning pe neno pien la dit do woro I maduong la dit dong tiku ngon maduong ma en bolo la dit tiki neno ma ka eno neno wa dukine neno kai neno nywako ki la tien eno ni bedo ki gum malach mi neno ni en bene tiyo matek ibedo ki mege donc ka an ak tieko loka eni nya dolo dok loka eni dugu male tieno tika dugu ni uno be walweny matek pe wanen li tieno street icha mitich ya yom ni tie lok mone ga mende tika kate kere ni bas kama ki chari e kon duju wa kama ki chari la chui chaw mi yapne chaka chabu ngen kere ni robe go ya kwa cha mi lor no betie go cha do ke lo we mi tia wa pigo lanye pen ka yini wore charo en char ma wano bego ni uno dong be dano be busy o cha wen ka fu ngom pien ngom tien inono le tieno matino cha wario mi ku de ku dongiti de bas ka miel amato ko chi piere tekni wa kunyu le tieno en piere be tekni le tieno ye wek ki pongi wek gen gu beti kero dogi gang kwantien school fees no ngenyo la ngenyo ciente eni ki tia ikin yo mi no ciente ina ye ngom man wano bi ton wati ye ma tek wek wa beti kero actually fu twero duoko kero gi cien mi neno neni gi beru maroma yo gi piem ki jomo kene gina chiel ma actually chane dek fonyo ne era ya actually dek fonyo beru shareholders nen ngom ma actually tika pango ne ki lu loka gi kono Kenyans ngo gini Kenyan tika pango ngomi e kaza liba chiel ini mero ni gammi chene eno ni chi cheta namo pingo pi wachi Kenyan eno ni an share na ngom yinde fui pere ka ini kayo wano kwanyo the cost of production profit mudong wapoko iario 50-50 nuchu megi uno wabi chamo pikar malach ni ini mi ngomi gini mi nono eto meno share si ka wuni kum eka zani bachele wunu no profit mi million mi ario no yine tino kimegi million mi ache atamuno ni would be a better deal uno wagembe obitu kichako neno ni kaga eni kaga mati serious ero ka food watie level manu ni watika pango poro eka chele wen mali piara bik tichi ene be ka kimiyo gen be giriak gimiyo fure
pian ngene en ga mi te bere ne mar tiego te bere bion la ga mi ai nge dong be pe chulu tiego ti no da tiego yin no me be mi ti nge nyo kuri kon were me o ka mi ni chene ti dak be kwalo ko rigina ne wano ayo ki ye ka wano cha ko dugu ma chalo jo matoro chingi timo biashara ikit mi pu uno anyi mwana ubi bero be ana po yor twa apo ile twal rod long mai niaro ata man meno mi tam ke panelist kama mir ke gami amir jon la di de ben amir mi tal beno de ben Apo editorial. yeah Ana meta mot uno duju jom un lutua mutinanwa keyboard pen mapapat. Kidong bene moro panelist magitiga kanyo weng kachel achel. Pinya yom ni dak tien wadugu kalok ka pier tek. Ana mera wachi kare enini. Kare ini dong ubino mabe. Piani oloto waramo keto gen mo de ngom. Kau no ni bien kar ma waramo keto gen mo ngom uno en ka Kenya eno dong pero ti madit total. Dano ukok makole enuni of course waneno kaberu mugo chale en ya gago ketma o what Fred wajo. Kokole enoni tiada kechi enoni tie irwam malamal ma kechi enoni tika gengo wanyual mabe kechi enoni ka ini nyual la tien ma chalo ini dako ma itie makar ni romo ma nyual mega ka nyual la tien ma ono gwa nyo kilo ne no rwata kit ma dak ta chimuni inde nyual mugo nuchu ka ono mir nyual kila rio mugo de nyual kila chel manyor kechi enoni tiga balo wa quality ma nyual kidong quality melo tino ma ke tiga nyualo gi lutino nero duong mon ma igi tiga o ebeni tima duong ma lupe ki kech ma tiga timeni dong gin mo miyo ana wachini kar ne beni pian kar ma dong wan ramo chako kero kicham ingom yen lokini no dak tika miyo bot wagen ni oloto pebi bedo racho twal kai por ki kar mo kar ngi ket ma chino twenyo kere dano chenge eneba ana tam ni dong wan pa watega nya ye ka ono ni yang ket ma chan ma no furwa tigi lu dir magengeyo ni wang enini chamo be beru kaman chamo be beru kaman chamo be chek champo be chek lu dir ma ya no gi waje gine chan ma bene ini neno ma alama ne kinu kene tie I chek pa mu yeme ke ken ma mua enin ini ramo nge ne be ni mwange chamo be chek onyo po be chek magi wai ne ka mu yeme unyak ma da eni no ke tie tien lo ke no en mu yeme do be konyo ke jinnu chi mono eni no ti ken la nyot mo ko malu diro yang riek chon go to nge oginio chi ne mu yeme ne mu ke no nyak o ke no mer nugu we ngom e wange mono eni no nyoro ni ke no be beru tie donc sa ni eni ni ka no ni obino chan ka meno tien lo ke ni mer ini yupe pian kar eni ni penge ni gen mo bitime chi wan pol kar wa ko ni wa bet reactionary kon wa ku pero betio ka don wa chak teme ki pero pa wa chero ka cha ngiu yo me joko pero ni ma fu pia pero bino chi mono ene ka kenyo kama balwa ma chala choliti ye machalo Uganda ti ye nyuchalo chol in general chi kirika wa lokom kech enene ana miro ana mok ni pu ikiet ma mer Fredo wajo
puli en madong tor ko dano ni ba do no pebe ta dit lo bo yang ubi lo ke mone kun wajo lok make 4 acres model 4 acres model en no ini kergen mone ka chai kergen mone ka chai kergen mone ka chai no je mere duan ta en per luogi ga ye ana neno eno ni motime ikom la puony mo mati gul university kakany la puony cha per mer bil nyanya bene keken e eka maramo achiel eto la puonyi ikichabet uber ka puano bil nyanya mamege kuno ramo wai i milion achiel tana bich ichabet kichabet manyore dwe achiel i eka achiel no la puonyo kwanyo milion abichiel now milion abichiel enuni ka ini poro no bedo okaro wa muchara palutij mukene office madam no la pudo kwanyo mere kena ka dwe achiel ken mabeda ka kwanyo bene dak no tika kwanyo bure mukene chila kori puli en mator ko dane pedo be konyo wa dano kum gibedo dahogaro mabedong pera mo dak ki kori kwa mayang enin kinin ni kache ini buar mere kumini kongde itim jam lababany si ipuni garo ungoko dini o mapia be neno gino mo mabe kikuoni no itiga temo pu si lok me cham en kit mawawaje ni kong ki chak neno jemi mugu kong pot ti mai tengang umero wero kong do betie bo gile ini kicho betie utigu gile ino betie tola gile ino betie nyanya gile ino betie kiri ka pedong kom nyanya madini kiri mone ena teng lieli wek moko lak mer ka kenyo ubetie e kwanyo dong che nyor mer chamo e gene no wa wach kere ka mena ya no dong dek en ben ki wa dak be ma dak be lo doctor be rak wach ma be lo en teng liela te tena en mer e bolo be ka mena maloni enano si ka pe wachako bene neno kit yu ango ma wan bedo ramo bedo kere e kiendano kita jem tiga lak pin tiga lak kere i yo me puni chicha mo kene wo be gako matwal no pawanyang kito mir wan wa chir kere nyim i lok me pu dong lutiano dugo en tiano go dugo en ba ganga dong gitio gang aya manyor ki ganga ini beno ka dono chamo bedong pe at yen loke no pero chaka chamo ni karcha no skulo lu kuni cha kene cha bier o da ke ngolo bajet dak penya na erman ka ku bir gudu goni no bajer ele malo yen no mir chak breakfast ki diko ma cheng ju no ini waya ka ke te gang kwane ka de bien lunch ka de bien do sapa o te ku bidong gitio gang mo na ni be no be luo tijma tera de da bod lu nyoro ena no dong guchami mat tera de ni ena in de poni ya mando merka no school fees kana do ramo cha ke no be put pe yenye no si lu nyore po bi berga kamo ma yot e mi pol karawan waje ni bedi yu pe o chan ka wa lokom jolo lutino pajo wa jolo lutino kun o wek gunge ni en madong gen gida gino lu dirogi lu da gana lu nyore gidong gitieni teach culture ma in wek kum ma chelo bed yot ki wori geni bene no ini la teach matek eni puti ye pu bene ene yo chel mano ini chamo kere la ko la puonj enoni
ka wa ber ka kerne bot tieno chi bi bedo be piani ange lo tieno wa mo kene gitie gi kwane school mogo ma wa fam gi bepe wa por gi bepe ento kala tieno dugu gang we ko chalo kikita ini da kere pian ka dong ini mir la tieno ko ma pat kikit ma ini da kere chicha mo kene dong no indo cha ruenyo anyimio pian angyo ni dog de kalma migi wek en ki wai dog de kalma ngari ti matek mada muchung matek no ini wek la tieno biono no gien mon ma yanki ponyi kene ini gwa ma be dak bene ini tika ponyo en wek mede ke gwa ne chara nyim chi teach matek tikena en ma en teach matek je mo chalo puni tie mala tieno miru ngeo ni teach bero a on pian ka ga chao gitamani gwa enoni no a on chino cherche da gino ma bebe dongang kwani magitie ki poti madan e kiana kenyo chalo sa Samuel Becker School a penyo wiya kwe chamo kene ka oche ononi gwa ki ono gang kwan tiyo ki ngom mano diet chalo kere watiki sa Samuel Becker School pangyo ngom pa kit gumae ke kita diet etikede enuni ono gang kwan kong ma chel ka ilu chie ilok me pu no lok me agriculture no gen gi kero bedo mabe mano lutian magitiga timne ni oloto pedong gi kwan mera kwan bene ke ken ikin jem mu ken magen gi timu ilok me pu ma megini ka bene ywe gen gi dok no gi dok gi mo yang chona ne kong ki ber ka temo timone mauno la ten puro matek katiga dok gang nu pedok dok ke chieno olo madoke cher yabo ite yuene kila ti chente mo e ching en chi aneno chalo gang kwani mu kene bene ka no ne go yab wangi manu lok me pu gi nga ge enene no gen gi keto ono be wala ten kirka bieno dugu gang no ngeoni a gine ini dong gin money mau meri tim de ter chalo responsibility pada ter chalo assignment mo magi kere iye pian assignment petit your original idea but responsibility gin ma ini ngeo ma bena chunyi no pidi iye ni umera tim che anatama ni kache nen kuri nero makama ene wachako instilling manolu fonye bienu lo nyore bena gitika chel en nywako lok mogo make nywako chali piti ye gini bena ki logo en la kori lok kama ene wako no lo tena bienu la kori lak mogo tata ena fruit gene Fred wajo gini no beru pere anatitu yang chon ni ke nwaya kacha onodong mon magitie ni chake mwaka necharo tek de nyala chela rio gele eni dong no dong rometi expired wod donga matokon inde luko ko mon luweru cher kamatcha tek dong ini o kun joni cha chero gir kita gilan ne kere isenta neno pemiet ino mon matitino muko no lo tiano gi mukene dong mwaka gwa pa ki wie no gen gitio ka mieli ba no go mako kon chingi aya style miel madong kon kilo lir mapalare pedong no nene bene pian kon tigi kit diere moni ma en kilo kit chatan moni kumi kenyo maka wai tim gini ini inde tu tim madakaro pian ne miri itimilo style mon no style miel mogo man lo tim mon eno ni gitiga miel ka chel ki mege madan chalo way mego gene mwaka pa mego chalo mego rose gini no gitie kenyo gitiga yuach mapatuto che inero bene en lunamo magitiga namo kenyo be lo tiano matetiano ena ye dong gen no gitiga miel ket gibene no dong nena pe miet chi kachoke mo beru tie malo tiano bulo gu bere kien gi ken gi magu moko tampi gi ken gi chigo wajal po be ye mamegi wa bero kanen kamenu lo tiano yobo opotoro ma opotoro eno time kaniana rio ke ken 48 hours
bene pego mi wa kono warning mo notification mo ne wana te abino lo tino yobu do lo tino go mege rio mato kon gi anara mago tim mer pigi ken gi mago waj ba ben kage kage wani ma ini watiga tim ne we umi bor wa war we olo be wa nong lo tino mon wa nino mo we wun be ben dan so jono go mege gi ki te ba para riemo gine eno to gak kere u benetir record madit yanaka madong mon petika dak katim char kama eno ni dano mako ore gini tweet lu dir no dong wigu chungo no gineno penya nena kama en iloko ko ngo duone dong bepe neno chi kori time eno ni lutiano ayo timu. I think such responsibility kagien bene go chaka mako ne mago waini no wek gang chung mabe mir wa chako neno ni lokapu wanwa ilo rwamo chero malo mai kina kenyu en lok moko machalo Fredo wajo ni nogo kichako winye ilokom shares pedong kichero kalok ya mia mega weka che mata che wili piri kona timi nga gine piani gina be magi timu bena eno kichane ngome enero chi anatamu ni lutiano kwan kawun monti neno wa eni ni lok machero botu pian wuna edong generation mama watika paru makonye bene pe makapo winyo mere puony pian do tam ni dong wunu gwa dong ngio piny chini na mo wa bi penyo doku no do no pian wano no chero mara wa do chero o la kirmani wun dong wa bi chero nenda ka wunu rama be la ko ludir ma magitiki ni kong wa nenu chika dong we odaga ma piem chino dong raj eto anatam ni lok tiga kenyo dano ketwingi pawa jelo choko gang pawa jelo dog di kalma migi mete ki choko ne pian ka bene peti ka timu migi keni cher ka choko pala wor ngayo si anatam ne afoy matek moderator ka chamo da kono nge charamo meto kakamo gwae ana po ile gamme e gamme lok ma pe ma da miu na nen ki lok ma leng yeah amir bin about Paul Kilama we kong ini e gam lok ene apoyo topic en matin wal tio lar nani an pela dero yemma lok man ma tin watiga lar nani ento kit man yang kere doklu lok rio mukarni ruot ngam ko gen ki de ban ku loko le weng ki kore ma ukiego lok ma mier ki loko to gen being lo pajo ngeyo gen matika time gang tutwal lo kitio poko ile yerio kita neno kerne lokum pu agriculture inango tama bejma rorkwe ngom kwe tiga wachine kere ni cham ma chek yor ni mir wati kere la rodano cham ma rom pure kere yo ma chel konyo mada kidong jemu kane ma chalo gene kit me gwako ngom wa chek cham mabe keto jima ka le mo glani humus humanio jima mar meu cham miro mapol chek mapol bana dong lok yeno ne keme ku beru udonyo kare lokom lotino kwan ka dong udu pajo miro bu kon pu pe ku berata ka cheri konye ba nyoga jer ka ba le di town mir bu kon lu nyodo lok man me ku ki lok me konyo kayo cham nyo timo kit gimon ma konyo pajo yani kej kita jeno wajani keji agago himaraj entropa agago gaken chuli yang chon no kej petie no winya ento dong mete ki kit peko ma kwan wok ye maka kumberi piera angwen miu logo tiga to mod ento Germany gini weng anano wajini kai loko agriculture
uno lo dero me agriculture ka no gamete ma qui tie lo dero me agriculture eno mi pun po dano ma ke woro wa kin gang wen me pun dano ikit me ngo ko di ma mer di perre je ma ngo kare ma mer di perre ko di moneni kare me kai ne bene mer pun dano ki do gang dano nge jemni no ni ni bene pe gik bot gamente nyo bot lo dero me agriculture miro lo tele beno bin ye lo tele pe dong tekni ko no musara gi chero e no kuch lo tele ene miro bet i kom dano i kin gang bene i nen gi ka ke o gi tiga gi nyoru pe ko nyoru gena pon ci dano meno lo tele ne kwere rom moni kono LC kono chela rio de ngwen gini an pangi rom ma LC ne gi do ta chalo gi gabi kita ngai kere ni ci joni yen ne mier ku bet in bo konyo dano je ma kar we ko ke pe ber tie i lobo ma mewa lo met ko joni yen lo ponya kere ki school lo ponya mier ku bet ki kit pony mo ma romo encouraging lo teno me chayo pu agriculture pe ki cha ene ko pa dano yen no yam kila mo wa chono ni kuok kwan bi kuok i kuok ma mewa ket mala chuju yubu kere pi bal pa adam gine if si pe dano sa tij ma kelo kuok inu ne tij ki kome ma meyo lobu bene jing la bol man ma na winyu bene ma de ben wajo ilo kum jem muti ma naka ben kakare pien dong jem ma mego no tika te ma neo karo kuro si lo teno inu wan ana poe gi mara poe Niku temu bema do niku kelu discipline mono diro. Meno kita waje gena vigilante le mom ngien tiga gena berchal police me kin gang. Tamu ku temu bema do makelo order. Yani kam megi gi tiga temu jema raju ma kelu le wiji. Le wiji ini bena way kom lo teno. Bino ken lo teno binoni chiero net bertek mada. Donc kit ni anen wachi gena miro luteno bet ki responsibility nyo kit tit mo ma ke po igi ma kagudu gi yeyo itwar konyi paju loyo cher ka la ta itang na poyo Alan twal Paul. yeah. Yeah. Amir bien bot Omera Caesar public. Kai podcast. Ana po to twal ana bila winyo mere kina wai ko na summarizing kong do go lo ma be twal lo pa ngomu kwe kini di ben gina chel ma miro highlighting I kumaro me choli botwa gina we ko pur jem mate tino eni teki kita dan go ke le I kingang ki pu botwa ko ja ka ini pu bo ka pu ngo gini because digi gi nga gini ge go gi ben en in the same place ki digi we o ge lak mere ta eni en kit LCs me kum cargo gini ni aneno ti ka time mer me temo controlling gini ni kape gi temo go kita gi go ke digi mano gi tuyo gi tero gi designated places kira yam gi temo ni le ramon beru tieni ci pu ba kide no be yel dan twal itegang ne kwa ka go ngat mo ti go gi chel mano ti I chel ena ye lo LCs le ganati bo lo LCs me kin gang ni kongo temberu pingo nen kita ke go ke digi di digi I don't right lo diang do ke controlling in akira mo kenyo mono no ento digi balo cham bogi ye mukel ma pirma te tieni so le ganati ni go le gi pir cham mir gi nen kit yo mo me gire lo tela me kin gang eni mir go nen ni ngata tigi digi ngata tigi le onen kit yo mo me controlling gi pe ko la ta otherwise gino mo ngata mo kwanya ne gi porpe
because gidi woni no ge lak ke cham jame gini o diju gido me giro na mere lok en ma did Fred ngom kwe wa je lok ma ba ngom mi etien en ma gi dugu iwe ni pien kar gi be no nok ki doko e gan kwan ko ki itam me deki ite gan ke ni etien romo timo gimo en kit ma wa chi pi compare dong ane with the World Bank program ni pi ti romo kin gang ma bebe pe kit ma na no gi all etien bu ni chiri kulu chochok like 2 kilometers 3 kilometers ka kilo pi ni kumbir piane no romo kin gang and olo kan no tang no bala eno piti ma pedo ra chotwal e timo gimo te gang ka kenyo ni ka ini ba ngom matek ma no inu ne kita wiyo du cha ko re cham ono mir bela nen ma be ni ka ini timo no kin ni mai dur jem ka je de ba ngom mi ma ini du ri di kalkenyo inu ro pero bo ro pero jem mugo ma check o yor e karmano iti gang yue so gino na mero emphasizing and ba ngom pira tek dok bene kay nen ini di kaltie mo to ma tek ba ka uno yubo di kal kirmo mano ka kor chue chi tero kalele chiro ka kamon ni magine ni mano lumti ye ma lume mano nok e fudu romo pero gimo kadi ka pi kono gene pi mo mano mol gi kenya ti pere kot en ma pore i dekale ka uru uton la kirmon no chira ya luma la light ma gine ni fudu romo go gine mano ngom ti e kur ma ge ba ma be ngom ma ngi romo be ti kenya ma gine ma fialo kare cha bit ma rio gi kenya en mano bo ti ni no pingi ma romo gin pien bo te do kati ro ma parati kar ka gimo ma pin ku ya total pe donc chao no ma je kum ching chi ne be do yor yam ri mo na mero wa le mer en ken ni le tien en ma du gang pien kar gi noki ko tem kon kin lok ma ba ngom en mano gi kero pi ro je mu ma onyo pi onyo yeni by the time ma gi doction i gang kwano gino mono check pi combinity en gino na vira med ne weekend afo ana po de twal bene lo ra moi in nan tele be the young farmers do be waju lo hada yeah school makwane no ki ga more wono wen kongo mere. I'm just now very excited about local farming. So school makwane secondary school one wati department agriculture no apero cham do me pe cham me man ma charity wa no profit yen ni na ti ini pet gino mo ni kan no ram le ponyo wati uti ma best on kwanti poro teru cham ka ngato pero pa dep teru bo ko ngarmo pe ana ma a pera nyugi so ni na rama chera to lo ga nyugi bien bo ya ti wa cham kilo rema bat ni ene keta ke ti mo ke ki bene ke be adam bene fam si fam ba premier pietro cham premier bed ni kwana agriculture ke mi ati woni mai ne a chalo lu nyuru ma kum kane ine ti kilo tian ma ti tian giti ka don nyer wi bo chen ma bo ni kalo tin ni go down go cham ngo ka go kalo tin na giti cher boarding school go dugu I kar me yuyu go cham ngo ma I ti ke de mai mi romo mi ne kilo tian la bon a yela ngo ma I ti ke de mai tamni I romo mi school fees kalo tian inoni kum kane lok ma ti any kar me school fees any lu nyuru wen ka ko school fees lu nyoro ngayo ngi dua de ngi nyu dua bichela ngi ni school fees ti kabino aran peta nyugi achara nyugi wa jo mo ma bien ora wan bichuli chene man ran peta gwana ti kana ram dua bichela kan e wa jo mo ni awar ki bien di wara ai in pe pier be kichi ino ngatu mani furi ngom ino ngatu mani piti ko ngatu mani do ni cham no I ti kaneno lingo drive I nan kwe mo buteri I kar manyi
Look, madam, bir ka ko ni ne ko ber man nung ti ang du gang wa chambe pe a. Mi pe la nyu di in ko du bi che la ngi ne ta ni ka du ti ang tin gu gu cham ngo ma ini kero. Ka che ayo wow. Unyo ka che ayo wow. Unyo gin mo ti me. Ini ramate olunga ra chiel ke kin dana pa jum ke ni giram ko nya lo wor e gini ma pe ti me come. So loka fu pier tak ma ko ni be pe an loka fu ene you chiel min no chiene kiti mero be da ramo be kiti mero pian jomati office kitulu ga tula welgi ki ngolo wel mu char ki ngolo ka ini igia pier cham ka di en eka chiel ker la diet mi ngom me ro me Uganda wa ke eka chiel pok ia ngoyan an ba la gineni be me da pier di ma ngoyan ma pa la ya ta gwana bo igia muranga you are there no ti cham muranga ma dia and then in the kikenyu be no be non bueno ibole kina kenyu we bueno bana utio gibur a bueno be nya kenyu utio du gan kwan kumane ne ki bueno yum twin chaka utio be ka cham muranga yum chaka and then gi winyu be look man ka utio du ti ke utio cham pa ni gi da ko chen gan kwan pe gan kwan da cham ti. So, I'm probably long madung tuan, but I'm the ma idea ni kifufu kwado chaka chue en ngara chila nani ke onyo gero mang knock ingom kaditi office. Wek dong weko konyi probably long madung foi tuan. Ara foi, maganda. I'm here being over Lady Grace. You're welcome to make a few remarks. Kedong a viewers comment. Yeah. Okay, apoy down apoy viewers, apoy panelists tutual ngom kwegen ke la dir de ben. Ulo ma be tutual apoy pun wer wanyang ji muker matika time kitam ma beyo ma wonu bion ke lo ke pu. An ba na chwa ni lutino ki school mier lo ke pu mier ki met I gam kwan. Ukirber pu ki ken ku lo ko talo en gwa ko gweno wet no ko tong gweno tiru tier ka ro tier ma no gwa ke tier gang school ka no gweno ti gang ki ko ki pite gweno ene ka du no jaro gere gwene money no ki chen ne money kombil ne gweno wele tek ma dagan gweno che no mo ali pier gwen mo pier bi wel gweno che kiten so lo tier mier ki ko mier wen ka lo tier lo ka ngo pu ki gwa ko Jimmy gang we no gi beri ke wigi ki pa giner ke Jimmy ana ke Jimmy a ke kan po be chalo ti an wakan mo ke mata Jimmy wen ke beri ke supermarket nge ke ta ke timo ke Jimmy wen kiri lo ti an mo ke ma don lo ke rate ko be na da ti timo lo ke fish farming ma te ada en ki gwa ko winyi ma papa dar ti ki perber Jimmy ke per ma kumbildan ka per Jimmy ma duong ma miero ti ma kirber ne pedok ni gima ken bercha du ka timne ni dan to ta per Jimmy ma duong fruit ma duong ko be dan ka per ne gang pija na ma papa ko be wa wine ko be dan ta lo ke wine dan ko be ta lo ke per coffee so en mier ki punyo tiang pia nyim ki mier ki punji manor ke ro ta mane yor nero dere ki jima ke ro ta ne karmon ki jima nyim min no chen mi school fees ya ka coffee ne ko no ke ma ga ya de bi ko nya ka tiene no chiga cha pa na nyim ma bi ko nya walu nyoro ki dan wen me gan so ana poi punya ne ka poi lo ko ne wen ma mier pier mi lo ke agriculture lo ke pier Jimmy mier be ti pian wan wa ti ki ngom mier dan ko pun ke me ti Jimmy no ne kama ngom ti ka jo ma gi beri town ma ngom gi pere en wan yang ka dan ma gi beru gan indere a ke gan ni cher bo di town ka wilo bo arano en ge me pata den awa kya war nga cher ka wilo bo da ko town en lo ka pa Okay. en Jim mo ken ma gan en ma ana nem so en no lo ka pe gena pe be to tuan so apoy dar ngwe apoy lo ka war ma be apoy ka dar be punya be
comments mer ma tie nan ta tie di ben ana te ka mer ario bene kem Okay. Yeah. Jalia. Yeah, angyo ni ka nero la ka comments o ye wa wache watie ki jomu kene ma en ket malura mo wani la ka pu pedak mere ko ni pun bena gena e pe mere ne ke chi kwan bena pu ni lutien kwan mo kene ma university ma gul university e kar ma go chero ka timo filwak famo achel pena no pero me alun ka kar famo achel che lutino o kuno yalla cho chane mati ki fame o ponyo lutino ma lutino ngeyo wen na ko kur ki na ko ning ki pero ni ning ki na ko ning ki timo ni ning lutino cha ngeyo gini wai pasen mane char chok wai piera bor ki ngej pa wange icha madong lutino university go biono go chako timo gien gi dok gia go chako correcting lutino ke go na mwaka dek mwaka ngwen mwaka bij gitu ya correcting lutino university ta ko ber gi mama lano ma pedak pedak on nen ma be total kun no gien enu ne ben gien gitiga timo ne in the presence of a lecturer ma mege lutino ma tino era go bionda ka chako wajene ne gini pege timo kamen kai timo kamen go chaka explaining po be biano kaman po be timo gina kaman po be nyak po be chi lo teno cha go chu we lo teno kwan ka che lo ke lecturer ge ma po be yo total kido ngana tawani kai punyo lo teno chan kamen en be do be wa la ten ngi gino mon ni chaka wai wa nywele ne ka da en adung da ke ni dong to da ki jemi we wie kido be ma pat enani wano ti ka jomo ken ma futti ka mier kom original kori man mano kori ko bel kori ka bi kori nyogi kon kori nga gile ini wake gwana mayang man wangeo kono konyo la dak ga nga gile egono le wenge gitie ti dano mo ti ki fam ma mege I palar ka cha luonye ni o chire nye cha ti ki ket kori gino mo ke ken ma ini mier mayang chan na chuli pero ma bene ka ini chere gamo kere ka chale ini gamo baba chel me nyim nyogwari ga gamo baba chel me ka bi nyogwari gamo baba chel me moranga ka jamo chek bine duak en baba chel en bene ke kan pedak mer ma pat bine duak en baba chel en ma ini gamo ni ini ket mere ki mi ma ci ala ko initiative ma chala kama eloni beru be to twale piano no entika chahone we dano nya ko ri do ko chingi ki be no ko ndano ci man gino mo ma bene ka che ni no mo ngat mo tawani ke tembene no umyo ku pe kera we ko nen yo me ku pe ki ngat enoni we no en ka twero no bene o do to ko ri ki bar chero no ko ri ya tawni en gin no na tika po na ta tawni ameri ai ko pian information macam kamera tan beno pier attack chana poi mate gina na mer mere ne en Okay. apoy pange kala dit ngom kwe gwa beno ti mo mer mere ne Pedong tutual Okay. barangeyo ni lokmi social media uberu gina chiel ma uberu wenyo watu tual kien kanyo ni neno bino pa AI chan tika bolo wa balo chawa padano no you keep on watching the tiano dong pio be no karamiti so lunyoro should also know ni pity requirement mo ekane school mo waila tianbe otiate sim we need to be careful kiko requirements male tiano kelo gam and Mario la tien ka beru ki sim gang ki beru kero 24/7 chawa ne obetie ko restriction makara cha lunyoro wa miyo irwani ni chake cha wario mi o cha wangwen kwan buki ata mani ena yegen na be waro chero uno kere we kwa konyo ni tiano ka kuwe wilogo lanyo ni tiano lanyo ni tiano they spend time on useless things la bon tamu pi dire yes ana poyo Kerele umunibe ka gama no. Kerele umunibe kucha ko this restriction you know ni. I was struggling with
Paul kalama ka med do ni dong. Okay. Awal ni again look pa ngam kwe lokum social media ki AI. Lobo muka ni chala Australia ki gana ngu cha ko restricting lo te no. Lokum gana ti chim. Ini tama ba mi ordan ma gang lo bi. Kere ka debating UK kan chima ka ru chi ke no. Okay. Apoy. Okay, Lady Grace duan ma ke bol luak mo kan tie. Atia chel man ke kan en. Man okay. Okay. Man wa chi lu nyu tao cho da. Yeah, man wang ma be. Ma po ja chu ri ya. Wa po. Apoy. Yeah, I'm in on do the neck near poi luak ma which wa duan ge. Mir wange ni ngom wadong any gin maru bao mi ni wa ngom pe dir ngom pe a. And the one down wa woro. Then you tell me the share school chi to abdu. You don't gin ma peer tare. Any phone ma keta wan be the on any mir ge phone ge. Kita miro kilo dit cha phone you tell ne a go ni ni ge kere kara kini en go ni ge temi ko ma. Mir ge phone the tell dok mir pe phone ge ma ge wa kan mir game go kere teach. I'm going to be the channel around Moya Billy, my Young Farmers Association. The Young Farmers Association, I point you there to pot deck, I point you there to pie. My cow check. Who know me at mother, PM get my Piero. I don't chill check, don't know Pierre, don't Floyd or my willa. Yeah. Dari, Iweyo, una wakonyo ko lo nyodo twal ipu. Chiu wera kedi watin amaro teaching twale gardening. Kedi be kapu kan page wati ki plot moment man te garden. Waker le yata ye. Boro gives me mas joy ni. Kedi be don't come up yo twale Lisa can do things like that. Ma wera okay patio be the better chat do it. Yeah. Yes. Apo down do you your time ge. At me do ko bol Lady Grace di dong atam ba ka wala program mo dong. Apoy dan wa apoy panelists apoy dan viewers ma ku beneno wa. Me bila champion no pichawa pen kam no fikidiko. Dong wa wai mene jo jaka mai wa wata ngunda cha beta bobiono da wa kili ugena. Jana punya nyo gana lo kama ke laro nyo jimu ke na mama tie ma nyo tika time ma ko po pa wana chuli kama wati ye kama papare wilo bone apoi wuto twan Well, boy. bye